ngale ndlela yokuthi sinabantu namhlanje abangathina bevuka babone into eyenzekayo ukhongolose uhlangene ne-DA benza i-Government of National Unity bamangale bakhalele igazi labo abantu abahamba ukhala amagubesi benqamula iqhinga bengazi ukuthi igubesi lizwa iphunga labo noma likhalelana beyofuna le nkululeko namhlanje sidlala ngayo kunjalo-ke kuba umuntu omnyama eSouth Africa namhlanje amazwe ebesihlale sisho kubantu bakuwo njengaseZimbabwe naseMozambique sithi akusikho eMozambique la akusikho eZimbabwe those people are better off kunathi bangcono kakhulu ngoba banomhlaba eMozambique kwasuka oSenegal bagijima baye khona bezwa iMozambique ithi ifuna abantu abazo-investa kuyo bafike batshela ukuthi awukwazi ukuthola umhlaba mawumuntu wangaphandle awukwazi ukuba nomhlaba kodwa la eSouth Africa sine-document okuthiwa i-Freedom Charter ithi South Africa belongs to all who live in it angithi niyayazi South Africa belongs to all who live in it lapho siyaphambana nabaningi ngemibono I was the first person ukuqala i-branch ye-ANC eJozini ngangibatshela abantu engangihlangana nabo ukuthi angihambisani naleyo document angifuni ukufundiseni ipolitiki kodwa yinto okufanele nifashe ngazo ukuthi ngeke ukuthi kwamkhize ukuthi nomngomezulu kukubo awukwazi labantu babizwa Europeans ngoba kukhona indawo okuthiwa yi-Europe laba bantu babizwa Indians ngoba kunendawo okuthiwa yi-India wena uyi-South African ayikho enye indawo yile kuphela so uma nirealize namhlanje ukuthi impi ebhekene nayo inzima kangakanani as umphohlo wesizwe nibhekene nempi yokuthi nilwele ukuthi nani manithi izwe lenu lelisho ngokufanele ngikhuluma la eduze eJozini amaSulumane lawo afika izolo aney'tolo anama-malls namhlanje asinawo uhulumeni simtshela ukuthi abuyise umhlaba induna namakhosi ziwanika abantu bokhaya so yinkinga le okufanele kube yini eniyilungisayo okubuhlungu iyouth yethu namhlanje igcwele kwezinye iy'ndawo ayikho igcwele ey'ntweni ezingayisi phambili angiyisoli kodwa ngoba yithi thina abantu abadala okufanele silinde indlela simkhombise kodwa unfortunately labo abanenhlanhla yokubona la eJozini especially sihlangana mangabe kunama-problems kanje kanti kufanele ngabe i-history ne-political lectures siba nawo on a daily basis abe yi-program hayi kusetshenziswa manje ufuna ukuphayela ilofuzi information eningi in a short space of time which is impossible kunzima uzugcina ubheda ngoba ufuna ukukhuluma into ey'ningi ngesikhathi esisodwa so ngizotshela abaholi bethu babi-recognize ukuthi siyi-resource okufanele niyisebenzise angazi noma nibuye nibe novalo lokucabanga ukuthi sinibangisa iy'khundla zenu we are not interested asikho interested ey'khundleni kuphela sibona kudlula isikhathi eside sisimoshile sizwelizwe kodwa siyasibona siyahamba nakhona sasinethemba sithi kuyenzeka kusasa kwaphela iminyaka bahamba okhrisana kuhamba ukhrisana it was a Sunday morning ngalindele ukuthi ngiyozokuhlatha umkhosi kuthiwa hayi phezu kwazi iy'nto zakhe kwashona ilanga kwaphela iviki kwaphela isonto kwaphela inyanga ngathi hawu kanje emhlabeni kunje umuntu omkhulu njengokhrisani akuzange kuze kucishe ngisho ilanga okwakufanele kwenzeke that is how cheap impilo yomuntu eSouth Africa is ukhrisani wayengabulawanga abantu bangaphandle wathengiswa yithi omaliki njengoba bethengiswa u-Ibrahim Traore abantu baselokuzeni baseBurkina Faso nanamhlanje abantu ababulala uMuammar Gaddafi are Africans like Barack Obama yibo abasebenzisa abantu baselini ukuthi babulala umuntu
owenze into engakaze yenzeke eAfrika. Umuntu elokhuzeni eLibya oshadile ebethola 60,000 enikezwa istate just for ukushada. Umuntu ofundayo eLibya ebekwazi ukuthi akhethe ukuthi ufuna ukuyofunda kuliphi izwe, ufuna ukuyenza yiphi career. Istate simkhokhele from kusuka kwakhe azayofika lapho ehleli lapho free of charge. eLibya akekho umuntu ebehlupheka, ayimini umuntu ophuwa njengathi, akekho eLibya ulekho. Umuntu oyenganandi yokukhosela akekho eLibya ngenxa kaMauma Gaddafi. Wabulawa abantu bakubo ayebathembile. Nanamhlanje la enkondweni wesizwe sinabantu abeze kuwo for other reasons. And sihleli sikhululekile si-relaxed. Ushilo uNtombi la wathi sibukeka sikhululekile. And lento uma singayibheki sicabange seriously ngempilo yethu. Konke lokhu joke kusasa. Niyazi bekunenkulumo yokuthi umkhonto wesizwe i-talk shop yakwaZulu. Namhlanje kunezinto ezitshela abantu ukuthi it is true. Yinto kufanele nilwe. Ni-prove wrong leyo narrative. Ayikho i-political party egenuine la eSouth Africa except umkhonto wesizwe. Onke akhokhelwa Oppenheimer no-Johan Rupert. Onke, including the EFF, the IFP, all of them for us onke, except ilokuza umkhonto wesizwe ne-ATM. So ngiyacela ma-comrades, commanders noma nixoxa ningazi ukuthi sikuphi nidlalela vele abanye bethu abezile nalento esize ngayo. Siyahlukana ngaso sonke isikhathi, abanye banenye inhloso, abanye basuke benenye. Kodwa okusalayo kusasa ingane zakho kuzobuza ukuthi kahle kahle baba during this time wenzani. Thina sasuka sadeploywa during ilokuza June 16. Sisuka from eSwaziland siyolwa namabhulu. Namhlanje angaze ngibe nonembeza wokulwa namabhulu. Okudubula ibhulu angaze ngibe nawo. Ngoba noNkulunkulu ophilayo phakathi kwami uyazi ukuthi I was doing a just cause. Ngoba kunezinto ofuna ugezwe kuzo. Kodwa ukulwa nesitha esicindezela impilo yakho abantu bakaNkulunkulu. Andimi yokhetho. Ngakho-ke bafowethu nodadewethu, zingane zami, ngiyacela ukuthi vukani kulesimo enibhekene naso. Nisibheke nisibone umuntu uma ebuyela ekhaya namhlanje azibuze ukuthi yena what role have I played kuyo yonke lento. Yini ikhaza engilibambile, ngenzeni noma ngumlandeli. Kunale perception eseyigcwele kubantu ukuthi nilandela usibanibani. Yingakho kulula nokuthi niphume nabo nanoma ubani ngoba nilandela abantu. La umkhonto wesizwe wonke umuntu uzizele ngoba engabizwanga umuntu ethanda ukuthi this is a string of hope. Yithemba lelekusele kuwo wonke indabalazo ke yabakhona eSouth Africa. This is the last hope esinayo. Abanye bembadlala ngoba bengazi ukuthi sihuzuke kangakanani. Sibuya lo mlando oshiwo lapha phansi uyakhombisa ukuthi ngempela uma ucabanga abantu ababehlala lapha ngaphansi bephila laphayana bebhekene nesimo sokuthi bakhulula abantu abangabazi, abantu ababengazi ukuthi bazozalwa namhlanje khona. Andikwazi ukuthatha i-decision njengathi ngo-1976 we were there sibhekene namabhulu siphethe iy'jikiselo zemgqomo yododi shaywa amatoti sima phambi kwawo amabhulu. Namhlanje iyouth yethu ibheke iwunga, ibheke yonke lento ephuma eceleni. Izinto ongayibona after sowukhululekile mangabe ziyajingela empilweni yakho. Kodwa kubalulekile ngicela umuntu nomuntu masibuyele ekhaya
think seriously about this. Ama-programs ukuthi sibe nama-sessions because their political lecture ihlukana kabili. There's a phase la kumele sikhipha abantu lento ye-colonialism, yokucolonize imiqondo. Ucabanga ukuthi unesono uzohamba uyoma esihogweni uqhula icala. Kumele siqale sikhiphe leyo nto emqondweni yabantu. Abantu bazi ukuthi alikho izulu la oyothola khona umcebo wakho khona ngaphandle kokusebenza manje la. You must work now ukuze uvune iy'thelo zemisebenzi yakho manje. Labantu abatshela ukuthi nina niyothola umcebo wenu ezulwini. Manje emasontweni niwiswa amabhasi, bashaya iy'kebhe, badonsa iy'kebhe baye esontwana. Badla umnotho wenu manje, hayi kusasa. So kumele masenza lama-political lectures siqale lapho sin-unlearn ngenkulu yokucabanga ukuthi kukhona isihogo la uzokhula icala lokuthi wenzani. Angithi sezwana kufanele bangabe umuntu ube nengqondo epositive, wazi ukuthi impilo yakho yile yodwa. Uma udlale ngayo manje ayikho enye kuphelile. The only time manje angeke ube ngisho nayidlozi emndenini wakini ngoba awuzange wenze izinto ezikwenza uqualify ukuba idlozi. Niyayizwa leyo? Awuzange wenze izinto ezikuqualifyayo ngisho emndenini wakini ukuthi uqualify ukuba idlozi. Ngeke ukuthi sengabe ungathengi lutho ekhaya, unganami umsebenzi walutho ekhaya, bese ucabanga ukuthi uzothi nawe ube khona umuntu ozokuhlalela. Kufanele-ke siyibuze lowo mbuzo namhlanje ukuthi siyafuna kusasa, siyafuna ukuthi sibe nesithunzi sabantu abamnyama. uNkulunkulu ayikho into angasiphanga yona. Usiphe uqoqo yonke into okuthiwa i-discover abelungu kade sayidiscover. I-mathematics, i-science, yonke into was discovered by a black man. So-ke ngiyacela ukuthi ngale kokumosha isikhathi esiningi ngiyacela kakhulu esami isicelo nje ukuthi osazana lamagujo Ntombi ngicela ukuthi nenze iprogram yey'nhlelo zokuthi on certain days siba nayo i-political lecture. Sinawo umnotho la eJozini better than all these other sub-regions. Nibonile ayikho endaweni eVolacay, ayikho endaweni nomlando we-MK ihlala phansi lapha. iJozini kuphela. But you are not using all that local resource. So-ke ngiyacela ukuthi singabanjwa kanje sekumele sibhede phambi kwabantu sifuna ukugcina yonke into esikhathini esifishane. Kufanele lento sibe ne-order yokuthi umuntu umqala phansi, bagrade abantu bekhuphuka namazinga baze bafike whereby yabona khona into eyenziwe i-EFF. EFF, if there is one good thing eyenzile, EFF, if there is one thing good eyenzile, bambalwa kabi abantu abangama namalokhuza ground forces e-EFF when it comes to political knowledge. Anginqomi uMalembe kodwa ngingoma into ayenzile yize edukisa abantu kodwa ukwenzile lokho. Abantu abangazi abama-members e-EFF, they are very clued up in political. So lokho kubalulekile ukuthi nathi we must give ourselves that time sokufundisana. Ngiyabonga. Abafana
khona